Yeah, now some not to the recorder at the HPU and Nangalia Kato Lapkapi or Nafama le Faleata in Lapkapi. Era per voi l'altre capena stato tamacalo guarda come stavano camminando le mature Europa Northern Hemisphere Tour 2022 le stato fatto sia le sue stato Faleata coach era appena poi non so a coaches sociali Apia il stato fammi voi o rinovinato il stato au filfria o le durang masani dia au Lapkapi oleh tatu au meleti sote oleh equator mai matu ta aloma au efidia tatu folau umai au nei ele tatu ulema Lapkapi on lang on malangai tatu nai amanon nei tatu tino tatu ma au Eloi al manoloso lang Eloi tulanga waiai tatu tapena era na ole tapen pera before in mole pulangi ile tozo fo o la tolane wa fifria le Manu Samoa squad ole tatu tua le tozo ne yon tapena tuai mole di pulangi e to some flow o a faz titi a mossa me lele pasto tai al pati le dua malie ma patamea Brian Allen esse sapaitea ma sacriatua o io le si fo mai di cat Chris Bui Faruma Masasai Chanjolo le Willa Tate Vai Mafangari o Danny Toala Lopufanga Mafalasi Tese Sepulona Tuanai Mafaleula Lesinea Atato New Cat o Donald Brickhouse Falatai Salimoa Duncan Bayawa Sapaitea Jetero Lesida Tatu Cat Area Ranta Enari of Ayala Manofari Fritz Lee Solo Mailele Jeff Mama Ellen Faleata Manfanga Lesida Tatu Cat Joe Perez Vailanga Msali Aula Jonathan Talbotele of Wali Masata Kuala Jordan Lay, Safotu Musashina, Luteru Tolai, or the Fala, Tasila Tatu Cat, Manu Leatawa, Manono Musafune, Michael Alalotoa, Fasto Uta Mamtatufu, Nefi Ratingana, Saliloma Masiu, Nigel Awong, Alafua Bayusu, Rodney Yona Faleata Baiba Sa Jordan Talfua Saraidua Maniafu Seilana Land Malia Magate Bai Stacy Ili Fastoota Masata Kuala Stephen Ratua Salimwa Malia Lesida Tatu New Cat Talalele Gray Salim Vailoa New Cat Taleni Seu Solo Eva o le sila tatou ni cat
Theo McFarlane, Mom Sally Longa, Tomasi Alosio Sally Mom Falefa, Tumua Manu, Afenga Musasina, Urbano Junior Seuteni, Samusu Mamalie, Tatu Head Coach, Babasa Manea Silala Mapsua, Ole Tatu Lisina wa Malamnatu, Tawa Tele Filfiligo, Nato Nei, Mole Tatu Tua Nei la Fangasol, Ona Ia Matai ona Filfili Tatu au Mole Pulalang. Ya Chavoi le Gama Fifia, Bonituai le Famalo, Star Taloma, Male Capinetta in Supandia, Star Capinetta, Notoya Pieta, Tutamsanga, or Femalanga, Tatu Pandi Fafo, Ote Fatai, non so sunny there, Fire Fam tu mai tulang tutupe, dia tulang tutupe ma ngayoiba, o fatino tatu tamata alo, maliteleu la tu sao, isele ni la fumai aina, mutua tele isele ni lo mai, ile ese senga pesiga tu, nai lo isele ni lo mo mai tatu tamfanau o femlangatu. Mengadu dua faktor amal muslim Australia, adalah le mulai famano le malo on famowino of sosani ne fayai on tobata tamfanau ia masisi fo ile fo al Manu Samoa falanga maya fanau lan la tonne le fua ela tu te tomovea le tabrele fo yo tatu tuno falanga maya le tele la rolani uma ia tu ola ya ole le tarale mo le tu la fiafi ya data tu se atu ile tu la ma pe sili mo bia de we ia le firma ya silala e fa per poi la sosani e lavoramo sua in mutau con mobia e mobia e lato algo fantastico in tatu sa in malo ai di fa una tanta per Musim mana pakai nggak cukup
Manu Samoa pasal lama. Io samo accompagnamento adesso, na rua vai lá tu suno tata moia, tato mapsa mo mole de beto por no Hemisphere to, e to maluia, tamo como ia to na to lo foi sui samo video foto to ao, suno eu progresso, suno esse do eu estou você é o nome do menino mo tá alo isso é só para o livro da lagi tá usando bom mas eu não estou passando no sim tá não no sim Oi, Manu. Spark Sports, nila mata iya di rumah dia jual dia. Saya nak mesti nak pamcalangan di video banyak lewat pedesa bawa ia catu water kalau ni bila strike dia mata water isi ni. Ya kalau catu lumau sekolah di sini ada ini dia nama Spark Sports. So pasal dia tahu Manu Samoa vai falar mais tournaments ada go rugby so lá ana de Spark Sports ele faz itu tahu untuk musik delay for Sky cuma waya ele tem tim Manu Samoa para itu tahu mesmo. Então, mau está tu de ainda lembra de espaço. Ya, se lá não está tudo sobre o chão, mas não mulher não filmar tanto, como o caco disse, o caco abre lá bem. Eu já me consigo que começou. Você vai ver na frente se vai com press conference o pessoal em Cari, que consigo começou a mulher tatuagem na passar lá. Lá se mau alguma leio tanto ao deu filho por igual mau tanto por da pioneira na sua o ele também é filho tanto Lapkapi mas pelo uma losia aí meio e eu ao Lapkapi ele por mas se tu sila pa tanata ele tulang mau mas eu ali ele também o ele filho tanto uma tanto ele se lo cumpriu. Então, assim, de conversa para ele está tomando sabor do que ele não sabor. Chegou lá, da vai ele é outro sabor, só se fala se e tá Pero ahora nosotros le dimos hablando de Lapkapi se puede por le audio que nace le audio que o tato solia ele fauna ele o tama mai do lobo no Hemisphere ele foi o tama ele o mai todo le audio no foi ao puxar no le foi não Pucciano Zamore para aí torno del environment de Manu Samoa. Olha PNC não foi lá de telefone aí, toma mais lá de Hemisphere.
le whangara tōre titiro I sia, I players ia, o to sama lewa, vai whiese o marosia mo le, I sin marosia mo le mo I kulala. I tato au whiri, the relaxing or eligibility requirements. Enough social media, the relaxing or eligibility requirements. Ile no tamai o whiri mai tato au le kamasanga le It's all roll-up players who the swing to our overall eligibility. The swing Jeff Tomana starts out with legs. No sabor de suena y suena estilo too. It's our Bristol, so it's our Coplex. No matter how the Manu Samoa. Iko mosui ka polo sia le mo vai ta ko mo sa se so ma mo le ti pa ma ma ila ko ni kia ko ma Sai o Silio o Senior Joe Perez no le non sa absolutamente ya sa pensare to ile aula que sia trabalhar de família com visibilidade no Samoa se reward le Joe na to mau pera tão fina e to ninga ma to anga mai I Lapkapi to le performance o Pacific Rugby Challenge na fa fiti tawa ne mo le tawa na lo ma fiti so no for le combine no rugby stuff ai na mana e fa performance na vai so important my rugby o Joe one of the best players I combine na pela reward there. So no earner my spot on out o terceiro por nós se tama na tama futa material mas bem só não começa ele Lapkapi Championship na frente what 22 years ago so I se Manu Samoa mas aí foi ter só mais la academy Faleata India ya this pero agora mai test todo e desmani le vole le não me about the international development point foi dessa a lei environment so I don't know ela foi uma que leva na muito fia o mais também também tudo Yo reto fushi yo kuna lenga fai lo ele telefone eso son bola na lo pe fia no fio le tulanga I tu pelo fai fa I longa so fa ka le to ma lo to fai wa nei pui mo lai e so tu fa ka to ma mo le tula fa ma lo ma fa ile ta tu Siongi, le wa mal kare le vidia le okol maliu ya adiki. Mamma, kiro ere como mica. O free go de me. Oh yeah. Io mamma. Papa ngo pia adiki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Vai o fa como si. Au ngo am si. Fa fenga I doanga mesa. Ore makakaro ngo am si o le keshi ole adiki. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vini Mailoa é um nome sessão Aliki Wholesale.
Po e sila fia whai ona tala lau te ngā tupe no malau tau fia mai le ofisa. Mo saufa patu ngā tupe le utos I maili mai le info@utos.ws. Mo sau pe forestala. Polo asiasi fo ina mātou peho te whailangi o le www.utos.ws e download ai le online form. A mai ona whaatumu ona emaili mai le I le mātou ofisa. Whaatasi ai mau ID selua, malau se le ni italai lau te ngā tupe. E mawhai fo ina po e se ata ai la fo mai I mātou emaili. Whawhewhea pēr siaki le pāre. O mawhai nei ona siaki lau pāle ni le tato Utos mobile app. Mo I lātou wa ia lātou whaapatunga tupe o lo te whawhainga luenga. O mawhai fo ina whao ngā au nanga le mtala Vodafone, po le Click X e whaatau wai au unite mai lo maota I nei Samoa. O atunu e mamau. Utos, smart investments for a better future.